anigina ne agya adwo ne de be wanim anope ye de su ena ye be wanim anope enche bia na wote yosofo oforiata ene yosofo Isaac Nursing enka ode Awurade kasajumadi ebre babia do die eye ebre no so a na aso anope misan eche obiu memfa ncha kese pa ma Dr. Yao Usu answer my bishop Dr. Yao Usu answer bishop ishe ache nyame asomdwe nka baby a wo bia me chia papa basifo eda wasese wa man sa opportunity na ifide bia nso inya kwan na ye de sa dwumadi ebre so na so no ebre etifo bishop onyame asomdwe nka me chia bishop wie dia na fe me ko me modeta nchen enche bia nane nansa on the 4th and on the 6th just on the 4th one the year na asame we kropon when van check is pa Reverend Professor Joseph Obri Yeboah Mante the moderator of the Presbyterian Church of Ghana papa nyame asomdwe enka woni mama nyina me kyew wie dia na me de jack se pa so ma Reverend Dr. Ninoy Odonko the clerk of the General Assembly papa nyame asomdwe enka woni mama me kyew mi ni nwan wie dia na say ma chia president asofo nyina na me de Methodist aka ho na me de Apostolic aka ho na me de Pentecost aka ho na me de obia yeni na Muslim fo nyina so me do maka say every we say do dia na ebre no asam obia to bia o chen bia no pai onyame asomdwe enka onyame asomdwe enka ye das ba say do vida to adum na o chen de ya to di ebre no so na asam Onyame adum nti anopen so aywa 06 waduka da ene wa na wo me bai na ni anche chesanyum bia wo bo na ni anche aywa ode na wie mu nti no ase wo ko adum 106.3 wo de bono akeke on Facebook ubehu ye wo anopen osofo Kobas ewa osofo Kobas wa last week nyame ya adum no otre mu mai fe ozofu nyame shira na ye chie ho na nje tele bia de yo ozofu bacha bobu design adum na daruba ye eda isa se pa na no so adum nti eja o hwe achiri mai kama nyame ejuma so ndie ne oh meta nyame ejuma na hwe na wo de so nti nyame shira ayu ambacha ho design de nyame ehumubo ampa nyame ehumubo madam you are saying things are getting better no when you say and you na come square brand so dia things will get better I will say so bless nko ade ne obekoyi dia ma baba mbacho ho design oh ye pa azamento ni yewu papa mpacho me ho ye mbo afina wo kasa also Isaac ho ye de mpacho me ho ye pa nyame ye de isa se papa amape de ebre no so a na so o monyi suye na nko ye ebre no so a na so ebre no so a na so amape bibre aso da amen bibre aso enti amape wa obra aso no nyame be hye ne ho anu nyam de ama na also ko bas na busumi nyina no say November mu ne ye we yeah enti November nyina ya to ni say November to remember I shall be remembered. I shall be remembered. November to remember. I shall be remembered. If you have you did call as praise because this year better congregation. Yeah, I shall say on a pay and you made it to us. Say, San November, it's in your make so okay, bath when you make Kame, say, you make Kai on Quadia, a BC, and then I say things are getting better because you make Kai there, things will go better. And I pay, baby, I will be yeah, the British one as my D and a bro. Near catch I say, a British one as soon. So you make Kai also there.
things will get better. Oh, everybody, things will get better. Mina nyamia sisima baku biru ni enko. Era wasi. Ano pe show ni nya. David say yes say that. It is a good thing to give thanks unto Lord. We thank you this morning. Asana de ma we yesterday. Musenes wa kan ya fata bomo. Be kasi yeda wasi. Yene pepe ma ese ya no pay na. Yeda Sida, oh God, warrior, Siama, hey, Asuma, Nima, Kuno, Kama Sundoha, Meyana, Asuma, Nima. Osuma ne baba kope mane be ji areho wa ji efi areho mu anopai asida bi obaibia Jesus tutu bi obaibia Yesu ne de be mo Yesu wona de ma wona de ma wo Awurade yeda wase ye ne mpempe nyina kase yeda wase atifo etie ye nyina la kase yeda wase yeda wase otifo yeda wase anopai yene mpempe nyina kase yeda wase ewo Yesu Kristo din mu nti amen o ka amen bi we ka amen kase amen abusia ebe no so a na so ejumade ena no pai uti obetimi ahwe wo Facebook ewo Adum 106.3 on Facebook. Abusia sounds na between the ebia would do birthday bia and between the banana kan wa some come e dey ma o comment bi so person wo dey ban so a na dey abale ne nyina timi asum e dey abomu sounds na person o ma yete won kan WhatsApp so a 0243024946 WhatsApp yen fa 17 bla na yen kenkan de nyina fa bomu na yen fa nhye nyankopon edian do nyam ye hwe nyame asem e wo Genesis chapter 21 verse 1 and 2. Genesis chapter 21 1 and 2. Bacho baba enko ye hu ya kenkan sem no Genesis woma eti eduenu baako enchichemu baako ni mienu na Erade behwe Sarah sede okan no na Erade behwe Sarah senia okan ye no na oye Sarah sede o share no ho no na oye Sarah o share no na Sarah nyinsene baba baby o ha wan kan yi hwe Bible no yi na Erade behwe Sarah sede okan no obehwe Sarah senia okan ye no
na oye Sarah said the Osheno Bono. O Bible no the jama ya chọ no fro because me dey no nyesa na tiu o si na Awurade be hwe Sarah senia okai no okai no said the Okai no because ye can nyame a okai nipa November to remember I shall be remembered when he say one man no way ye fi bukra na Awurade be hwe Sarah said the Okai no na oye Sarah said the Oshe no ho no na Sarah nyinsane na wonyinsane na owo obabarema ma Abraham wo ne kwakrabre mu bo ehonko aye oza fugu bas yengo The Lord visited Sarah as he had said, and the Lord did to Sarah as he had promised. And Sarah conceived and bore Abraham a son in his old age, at the time of which the Lord God had spoken to him. The word of God. Ebra na Awurade akasa kyerɛ Abusia ebra no so na aso but November is November to remember Jesus November to remember November I shall be remembered. You shall be remembered. I shall be remembered. You shall be remembered. I shall be remembered. Hey, the line said, Francisca, I say, Onyame onshiramu papa Onyame onshiramu mehwemo adenta ha ya sans na ye nyabe ma George Fewu de bibia hwe George Fewu o se papa Amsterdam o hwe ye Amsterdam George nyame enshira pa bo so betumi de no aba amba Bianca and I said Amma I say thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Amma nyame enshira baba nyame enshira baba abusia asem na da ho no na Awurade ekosma Sarah na senia okafa ne ho no o ma ne ba mu the other version be say and God remembered. He remembered. Come on, Cindy Ababo. Abusia, baby nyame ekai nipa no. Iye yo ewo ho. Jesus. Baby nyame kai nipa no adum wo ho. Na nyame kai obi so akosra no. Jesus. Se nyame kai nkwa de a obesra o. Bible mu nipa bre ho nyame kai wo. Na no kai say Joseph da fiase. No so Mukai. Oh, Joseph da fiase. Na enipa mienu kana ho na wo kire da na so kan se busia. Se mo kwa ya mo nkai mi. Ko fo no kwa no mo wi afi. No mo wi afi. Na mo wi afi o. Ba nyame ade ne wi emfi da bia da. Baby. The best for you say onyame kai mi ma enye yi. Ba bia enkai ye wo no iye yo e wo ho. Ba bia enkai ye wo no iye yo e wo ho. And I may say a message, you may say, one thing that will happen when God remember you today is that all those that have forgotten you to help you in the past and the present will be compelled to remember you by the order of God. Jesus. By the order of God. By the order of God. Nipa mo wi afi nyina no. O ma ga so mutimi kai won nyina no. Na me shawon. Obe shawon. Odo betu akoma so. Jesus. Am watimi kai won. Bosumi Awurade on kai won. Ewo Yesu dim. Hey, Bosumi Awurade on kai. Ewo Yesu dim. Wa wutie onyame on kai. Ewo Yesu dim. Oh, me say onyame on kai won. Amen. Ewo Yesu dim. Ne yeso obo wa ne wi afi wo no. Onyame nhye no. Onhye no kai Come wo. on to na kuma. Ewo Yesu dim. Na on kai won. Ewo Yesu dim. Ewo Yesu dim. Ewo Yesu dim. Ah, and now the Bible say na Haman asin dia wa hye say obekum Mordecai. And I know him ko die no. What to me now? O him na to me na. And I go for Chronicles no. O go for book no. O kika mu house. Ah. Na Mordecai akra. Den ya ma no. Yenye bia ma no. Ese ye bibi ba no.
kama sinia ne radia kai Mordecai no kai Mordecai was oyin na efri ohin bi Jesus say be ohin no ntumi na ntumi akai Mordecai Osafuko o kai na no an be si nti na o kai na ya me de preko o hwe Esther eye book bi emu ye de pa kama sinia o say ye kan Genesis di hu de but ye fan ko fa o kakra say onyame kai obi a obey of the ho adwen ebeto obi so ama nipa no kra nkoda na ebeba beto no nkoda na na ne wa doctor de nkoda na na de baba na o de kakra ma doctor go fietri doctor so si otie ye ba obeti doctor Nyamisha obeti doctor obeti o de nkoda na beto obi so o de nkoda na eti wuntumi na ko sisa wo babo nipa Jesus eti sa na nyame ye ne nkrofo o se abosumi o kai wa o kai wu na eti o de nkoda na beto obi so ama nipa e wo so wo de mmoa bi ebre wo no o de samwa na bebre wo. I like your statement say Serade Kaiwa o de nkoda na eto so Oma ena krokro na chesa ni pa no na ho asema akoto no so na say abranti kwese me bi ba no ye woni say asado kai u esi nyame mani pa kai sa esi nyame mani pa kai if se ni pan kai wo u be ka ba bi ache be ya bi ache u be ka ba bi ache u be tra bola ho ache ene spirit na theater ya papa kama sindo hama mo we me kai me just say clack on tea e was nyame kai doctor on tea so kai nyame kai ade ba kun so na ewo ma Esther ni se na ese onyame yi ohima vasti efiro because na ebria so se okai Esther na nye Mordecai nkwampo ese obra so onyame yi obi efiro no de obi abesha oh Jesus I was say ye can Genesis ho asem but the can say ye can I mean in general say ye can onyame a okai nipa God of remembrance God of remembrance onyame a okai nipa say nyame onkai wo ye nyina nim say Sarah na wadu ba bia say otime wo papa abem say Sarah na wasu ache nti wa say nyame su tie ni enema ma nyame tumi kai nipa ne bi ni say ye de nisu e bompa e konyame ani e ma nyame kai e ma nyame kai nti Sarah na wasu ache boshe bane ma edi be kwara na ba mu abu de mani kokoye ne say oye na nso nyame say Bible say onyame ekosra asabu de say nyame kaiwa obesra wo enokre ana nyame so ba obebesra wa omman kokwa dembi bibi nyame sra no Bible bia oh yeah odi sakaye e bana brabo mu say emra nyankopon kosra Hana no BBC na Hana nso so yebuni anu ni ba nso nyame sra no no eniema sesan ema Hana nso so benyin say eti sa bepepe no hu say nyankopon esra Sara no eniema sesan na wo hwe emra nyame sra Sara no na eye ade a dance ebisa na Sara wenyin na onye obi a obeka so ya besiriwa we de no ya abrewa esoro se obi ya babawa no wakodu abesiriwa na afi wa babidu abrewa so ya besiriwa de a utumi agidi se owe die eye de ya obetumi akwanya wo ni da so bi wo na we de watra babawa brem watra mesiriwa brem we dumre wa brem because at 90 years there netre se wa shase mpo ekura poma ni mumpo ebu nkama konanim am okura poma no de nante but nyankopon besra Sara no obi a na wa oya abrewa no nyame shase se o reverse na bra ofi abrewa bom oye abesiriwa efi abesiriwa ebe ya baba wa obi a na ne mu akuntum no afede ne mu na etene se ya mutumi nko wanim aje se ukuntum ko wetim etina nyame ashase esesa niema bi e na bra bom there was a reversal e wo bra nyame besra no obi a nyame aka wo no obe reverse niema bi ama ye papa e wo eniema boni bia na akona nim nyame reverse ama aba ye papa ama if you say waka so nyame kai wa so I mean bibi nyame kai bia there is a restoration restoration or the mre na ye na ju restoration ne bra so kwa dia naso
na obɛkae wo abusua na ne yɛ ka nyina nso na ɛkɔmi akɔnti sɛ te sɛ wohwɛ enipa fam deɛ nanka ɛnyɛ ade a ɛbɛtumi ayɛ hɔ ma na yɛyie nanso ɔse so me fam bibi yɛ million ana bibi yɛ na nti abusua botae ne sɛ nyame ɛbɛkae wo Olivia Otu ɔse mehwɛ mo USA abroche no ho na mehwɛ mo nyame onhyira mo papa nyame onhyira mo papa ɔse amen 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 erade kai me niba kuruno Delali said, happy belated birthday to my brother Franklin. I say, Nyame enka hopa na onko so na onhyira Nana afia sapon bonsu. I say me hwɛ mo pa, me hwɛ mo Italy pa, me hwɛ mo Italy. Nyame enhyira mo, onotimi nyina nyame enhyira mo. Yenya be ma David said, good morning to you all. May the good Lord bless all of you. May the good Lord bless all of you for the good work that you are doing. George Fiawu will say, this month I shall be remembered. I shall be remembered. Hey, what's a great word. Very deep. Very deep. Yeah, kumi wasi asumjen kamo. Onyame onhyira mu nyina so enka ho bi. Onhyira mu nyina enka ho bi. Abusia asɛm no yɛfafi Genesis chapter 21 verse 1 and 2. Ɔse na Awurade ɛkɔsra Sarah na ɔkae no na ne ɔkafa ne ho no ɔma ne nyina ba mu nti no Sarah enyinsɛneyɛ. Abusia November yi onyame ɔnkae. Amen. Onyame ɔnkae. Na wonti mo bi na. Amen. Wo sɛ ɛtɔ bi hɔ ana obi ho asɛm be siw tirim. Na wa frɛ no. Ne ho asɛm ɔkae ya na wa frɛ no. The Bible say ɛbrɛ nyame ɔkae Sarah no ɔkɔsra no. Sarah na waka no ɔkɔsra no. Na ɔkɔsra no onyinsɛneyɛ. Jesus. Nyame kɔsra wa. Sɛ nyame kae wa. Sɛ nyame kae wa. Oh, ɔsɔfo yanko. Also, and the Lord visited Sarah as he had remembered her. And the Lord did unto Sarah as he had spoken. Other versions say as he had promised. There's a nyame oshabobia odiso. Onipa no shaba ontumi niso. Na menye hu de bia nkasa de se menye hu nyame a yeshia no OPD. Say oyare enti ose me bona me she wo no. Yare enti entumi amwa. Onipa pe e no yare sa. But nyame de onko hospital no ayare. Eti wo shebo a odiso. Enipa bi tumi shebo a omuni so but nyankopon de wo shebo a odiso. Krobi so sofo aforebobre e no shebo. Ohene e no shebo se obetua ekani nyinara eye harvest no ekane da ho no ko shebo so ye target na se be no so obetua ni na omahwe nanimu ada no shebo no bosume be ba ku bia ba beto so ma ye ko jisika no no mo ko jisika o se nanim guase atumu ntina okan ka bibidi team ani okan ti nanim na nya se wo sika no bi da oh Jesus na nyame de won kan asem ntina nyame okan asem onu ni dine no onyam nti Yes. ni dine no onyam nti okan asem a okan de to na ose na wahye Sarah bo eti mrempo na Abraham ene Sarah nyina dwene ayese nyame bo hye etwem ye hwese ne ye honam na du a etwintwam eniema ni nyina ara asai entumi nye yie so sabre no mu no ene nyame ohye ne ho anu nyam ne nyame obehye obi nsuso anu Amen. Nyame hye obi anu nyam ti na ma asido ase oh God remember me oh Lord. Oh God remember me Oh God remember me
Owusu Kramwa. The Most High God bless you. Germany. Oh Jesus. I'm a paid the empire when you say, when you're on Kyle. I read on Kyle. On Kaigan. I read it on Kaigan. I read it on Kaigan. Remember Ghana. Yeah, but I read it in Kaigan. I read in Kaigan. I was yesterday on my Krokrongan. Mamma for the other bay from Yamon Pie. Who said, who said, was it Mission or Germany, Hamburg, and a Mission if he, not me many Jamonson and Mokan Papa. Or born in some say papa. Was the mission when you make Uncle Switcham Papa? You never say, Adua, was the mission or Denmark, Unyami Unshlamu, Unyami Unslamu, Yeria Bagus, was Spain, Nyami Inslamu. Just say, if you have a name now, baby, Prince Isaac was the mission of Italy, Nyame Obekari, Papa. I was saying, send it to me, Yamika, also for a crazy business minister. I will Sacred Trinity. I say, meet him, Papa. I say, I need God visitation. Unyame almost like Papa. Yeah, charity. Charity. I say, yes. I shall be remembered. In the name of Jesus. I shall be remembered. And I am here to declare, to decree that somebody shall be remembered. In the name of Jesus. In the name of Jesus. By Anapai, Yamia Costa Sarah, Yamia Kai Abraham, Yamia Kai Joseph, Musi on Kai, what we used to do, Musi on Kai, what we used to do, Musi on Kai, hey, December when I'm on Kai, about to him when I'm on Kai, Ghana, near Costa America, when I'm on Kai, Miss and Sunny a bonfire, no mamma in Kawin Fancy Crofun Crancer, Ubu Senya Sarah DT, what warrior check. Now, who shall be in him? A Crofoni Nestro. Now, so Yankupon Sobeka. If you are no decision, won't worry. Oh, Jesus. I'm a Crofoni, so one wababe a pomada quem. I just wish requem. Yame Eka. If you are no way you hear any check. Make a trust in Yame or Kyle. If you are West with trust Yache, Yarebi, and the so one to mean Pompejauti, Yame or Kyle, no best how we are in it. No best how we are in. Lose a senior Yame Kai Sarano, Sabe Pen and Yamen so Obekai. Jones, SME Shamu, Ewo Canada. Me Shamu Canada, Pa Yame, Unshlamu, Papa, Yame Unshlamu. Jojo say, Amen. Obi say, I say, ready. Busumi there, I said at the Kaye. I said at the Kaye. Papa, Bem say, okay. Maybe don't answer myself, or can be cacao. Madam Bremu, now, Gata. Don't ask what to be come, me chow. What's been coming, chow? Empire Bonanti. Empire Bonanti, Mr. Bomasan, Yabompire. More technician for no one, remember my daughter did me Emrasu. Doctor, Madam Brass is my back. Doctor, empty my. Yeah.
and then nyame aka we di ka wo de we are seeing na sisi corona. Yes, obi aka say in the midst of pandemic. In the midst of pandemic. O say kwajo bibi admi say nyame o. And from say nyame on sense. No, obi say on the 2020 the omode to be about 2020 e so da. He say 2020 dey anko ya mas papa. Ewie mu nyame sakana. Say nyame kai wo nkwa. Sima ba ko pempo no. Ensakra beba. He say na na akromfo awie ni nyina no. Obesa ding na ba. Nyame kai wa he restore. He restore. Papa I know we can check confirm say the next 5 minutes ahead of you. You don't know what God can do. What was the 5 minutes? Just a minute. Just a second. Second simple. 5 minutes. Second simple. You don't know what God can do. There's a one call. I mean Ebenezer do dia beto so. Ebenezer kwabna o say praise be him number 329. Onyame kai me. Kai me manya ye. Kai me manya ye. Abusia don't have my ko nyame me say anopai. Eso nyame kai obi. Okay maselia. Oya obi yare eso nyame kai no. Obi su eso nyame kai no. Eso nyame kai no. Ese nyame ekai no mama me say Dr. Bank man say na menene kwaku mi wa ha Dr. Bible nante ene de meya se ko ba aba wa ya se wasi abusafo onyame asumje nkamo nkamo sibinia sani ade ne kono manka bia mu sisi me yada nyame ase kwaku program ya busafo bebretie ifa bebretie pa na no ye papa bi onyame fa ne kransie ye papa bi Mr. Sasu akani town first bi asafo mpanifo ne baako o say otie yende bi ansa na wako work onyame afre no onyame fa ne kra ensie enani afi pepepa ye papa onyame fra ye papa dakwamisa onyame so mfa mama nyame asumdwe nka kwaku so onyame esrawa ode ne nipa ntimi mfa ma no ebrewo ne nipa ntimi mfa ma no eno no de brewo se onyame de ne nipa ntimi de ma no ebrewo enye miracle unya dansibie sa na mo ne nipa ntimi mfa ma no ne doctor bi ntimi amfa ma no ne wukunu ana papa ntimi amfa ma no ne aban bi ntimi amfa ma no ne wabusua pani ntimi amfa ma no eno na wonyame srawa obesrawa wode brewo se onyame de ne nipa timi de ma ede brewo enso bi ani nipa ni nyame ntam dabi ne oye onyame trade ampo a wo tre na wo mpo no etrese ono na wode ma ono na ode ne nipa ntimi mfa ma wo ema na ono de ni wure nsi onye te se Ghanaian politician na dabi abato ohia no de a obeka wo nemu wutu abama ni wi a no akotra baabi onyame wonye sa so sa na nyame ya nka wonka Ghana dabi da baabi a yaba bedi na so odaso wonka yenti na ni ko ne ma ho ne ma ekonkwaso mu Israelfo ekonkwaso mu nsie ahanan na nyame asebo se ahanan no meba beyi mu na so ekoburo so nsie biasa kwaku enka ye mu no so tode bia enye ni nyina na ye eba mra onyame ase etode bia epa ho kakra e nyame asem se bo se ne de eye den ya ebeba se che denyara eno se wonyame nkan ye etode bi nso ai oka ya da no obeka na ba emra na Joseph fiase no na akoye se nipa ewure fi no so na wonyame endi won so emfa ho ba bi a wo se wonyame se wo se wa tro wudin ewo ne nsa yam na ne o hwe ne nsa yam awuhu no enya de a wonyame ne ewure befi okai na wa se serabo emra dudu ye no ampa ho eye den a wonyame ye ne no ewapam moja nunti Kristo moja nunti yani nyame wapam na se obatan ubesora no pam awure fi ubazo gbo obadiane dabi empan he ene nyame ya yesom no no de ye ni pampo
Christo say ye ni pampo ye ni mieye e de ma ye ma empa he na ye ja owo soro no onfa ni ehia yen e ma yen ha wa wutie me ka wakoma toyem amen onyame ni wure mfie onyame won kaye onyame won kaye na wokwa obefa so a wode be se no hwanu munyam impo se ofa insuo so eba won tan obefa se ofa ejamu na ode se no hwanu munyam Shadrach Meshach Abednego ntan a obeba se wofa obi kotokuo mu e de hwe wakwaku obehwe can help you me say se wofa obi kotokuo so e de hwe wa wonyame beye obeye se ofa obi pen so e de hwe wa o kan o bola ho na wo tie no kan mate pa o kan mate o wete what to say baba unwie waduma wo ye wo better unwie e dia wo kan e dia na moderator wakao moderator beka e bu so me fasia na afoforo mra ne nya kwan mo mpaye ya tia osofo bishop owusu ansa nyame kwa aya kai no se aya kai amanfo se papa bishop owusu ansa na ambulance no yeguso de wati wati makao wakai me se nyame amu abamu no wakai yame ya domo akwasi efi ada next week ko yebesia bacho me waduma bi ameye nti ore ye bekasa me ametase nyame mechia kwia so kwa ku ya papa ko fia sie do so ne ma me da fo mo tena ye yi no e obefon meboa obomi we say on Mountain View Hospital I wo Tuba Junction on oye CEO ne ma me da fo mo obia ne bibia kamu ya senya me se makwaku yanka ya manfo nso se corona no afiti ase peja no ho so enti me ye sure se enche ye beto na fellow Ghanaians ni ade but ye sure ye huye number no e kosoro ye da se no so waka yanka Ghana for obi afia na batwe nso so yanka se asomdwe nso ho hia nyame nhyiramo medas ewusia also for Dr. Kofi Entry and our training kan no Clark of West Presbytery nyame nhyira pa so for nyame nhyira so abeka insana so do de aba ewusia anopai de yesi nyame onkai back ye ko nyame ni abompa se onyame onkai Jesus was okay Dr. ya usanza ni buku no me kai pa machase e kai na ndema wo mu last week me born who the room say obi amomodin no ntobi don't despise the beginning I don't despise them I was here makai was a book no so Tobi na beboa papa anope be saka ho asem bi we ha me nko ba bia ambulance no nso so obi ankai na omomodin se eno na saka na ho asem si abusia ye to akaka bi na ewie bo de fa de bra na yetimi nya na enche Nyankopon de nyam e bra ka me fa nko Nyankopon anim etefo obi bia wotie ye bia na ese nyame ekaye kase Awurade Yesu manto kase Awurade Yesu sene wo kai Sarah sene wo kai Abraham sene wo kai Joseph no sene wo kai Joseph so me kwaku me yawo me kofi me abra kaime Eradi o kaime besra me onyame anapai kai gana abatoi mu kai COVID-19 Eradi ayarefo biara Eradi ere mami ewu ene papa ewu ene kuna ewu Eradi oh my God abato imu and the 7th December Eradi Messi baby I will biara toko biara wo shemu Jesus anape onyame onkai anyame kai o anape onyame onkai
Mika. Onyame onkaio. Onyame onkaio. Onkaio. Onyame onkaio. Asafo Radenka. Onyame onkaio. Onyame kameya. Kima sundu haba bogada. Kame ma. Dobra. Wane ase minyamia. Be man so a chain. And you my ginsem, and a pay when you make on Kyle. I see, I will say with a prophetic. You are making our night watching you live from New York City. And I pay. Maybe I would see you. When you were feeding to Adum 106.3. Now would see you. Maybe I will say. Maybe a few. But when you're on Kyle. Onyame onkaio. Oh yesterday. Onyame onkaio. Oh yesterday. Onyame onkaio. Oh yesterday. Onyame onkaio. Oh yesterday. Awomre onyame onkaio. Onyame onkaio. Ewo yesterday. Oh yesterday. Wa untime ngo. Jesus. Onyame onkaio. Onyame onkaio. Sesaya. Wa de ensu esi. Jesus. Na enko yempo. Onyame onkaio. Onyame onkaio. Ewo yesterday. Ewo yesterday. Ewo yesterday. Ewo yesterday. Wa was I kura na. Jesus. Na kuro ni mu. Na control. Na November to remember. I shall be remembered. Hey, November to remember. I shall be remembered. 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 May the God of remembrance in the name of Jesus remember you this morning. Amen. In the name of Jesus. Amen. I will say, you can be Genesis chapter 21, verse 1 and 2. Nerade kai Sarah. Na osrano. Na ne okai ni nyina omane baamu. Na Sarah enyi nsani. Sawo. Anopai onyame onkai. Yede usi baba, yebre naso. Yede usi. Yede usi. Enyi wa fide ni mfia sei. Jesus. Bishop Dr. Ewusu an say eba. Ne ano odin ne de pa no ode bro. Enyi fide ni mfia. Ya kai say the book no so abusia ensema wumu no. Bomodiana to be. Ensema wumu no. Don't despise the little beginning. Don't despise. Opportunity kaka dia ma no. Hwene yi na be kese. Kokan na be hu niema onyame F5 papa yi so aye. Aye your friend bishop no. Wan ja se keke wo. Na otare posters. Na o sentwene. Ene wa be bishop. Awusia what the person sorry and what could do us no da bi to boase bro ho ase na nyame ankasa e ma wo so anopai onyame onkai wo ere dwade no esi e wo ha sei. Okay, but fatu jani enko prison project number ambulance for the second one no 0244 710 311 but just 0244 710 311 abusia omuye momo kohwebe abruchefo no so betumi eyusu Evelyn J1 at yahoo.de. Okay, and we PayPal abusia bomodia na efa wo de bra na yemfa nkoma na yesu ba obeka se me koda afiase no mo ba hwe me e the way echo Asante region bomodia e the greater craft for the na komo ma wi aka Asante region bomodia na yina nko yemfa nko boa ma dwade no tumi enko yi ye de usia se yi ye frame Charles Koku adum da kwa ba sefo oti osofo Kobas
enka Kobas ni na mi ni ko jo sebu so je so ono wo amusie ho no tema ho no baba so e wo ha sanso na Isaac wa baba ni baby se o mafu ye kase nyame kan no na baba God bless you di baba kwa na motini ni baba kwa abusia edwesi nyame adum enka ho nyame adum da se ne yebesen hia also for Isaac nyame inshira ayo azuso nyame inshira Naomi Boatin ewo better Naomi nyame so onshira na onka ho na mayi wa fi bi dada so what's it then mi aminu aba pa mi aba nyeso baba kan kamrefi ene ne birthday amajewa Dr. Victoria Osebo Dr. Kraka